E te iwi ko tā tātou manuhiri tōranga pū tuatahi tēnei rānei ko te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka e te kura whakahirahira o te au te kāreti tēnā koe mihi ana kia koe te tuakana. Kei taku puna whitiki o te ki tiwi, te manahau, tēnā koe. E hoa, hei tā koutou o te kāwanatanga, aha koa te pūrongo a te rōpū whakamana e ki ana, kei te takahi anō koutou i te mana me te tapu o te tiriti o Waitangi, ka haere tonu tā koutou whai kia waimeha i a koutou te mana o te tiriti roto i ngā ture o te motu. E te minita, hea koutou e aro kore nei e upoko maoro tonu nei ki ngā whakatau a te tribunara. E hoa ka nui hoki te wangawanga o te tribunara, te rōpū whakamana i te tiriti. Me tō mātou whāinga matua, ko te whakahāngai, ko te whakatōtike hoki i ēnei whārangi mā tāpono tiriti. Kia kaua e rangi rua, te tangata, te marae, te iwi, te whānau, te kāwanatānanga rānganei ki tōna whakamaramatanga. Hoi anō, tāku e mea nei tēnei wā, kua kite hoki i tēti whārangi mā tāpono tiriti hou i uru mai i tērā wiki, ki te rarangi ture, arā te ture mo te hauora hinengaro. Nā reira, e mihi ana ki a minita Matt Ducey, nāna hoki i ārahi i tērā whārangi hou e kaue nei i ngā mātāpono tiriti. Ko ngā kupu e whakamahia ane koutou o te kāwanatanga ko te whakahāngai me te whakawhāiti. Ko ngā kupu e whakamahia ana e ngā mātanga ki te tiriti e ngā roia Māori ko te whakangoi kore, ko te whakawaimeha. Ko ai kei te kōrero i te pono e te minita? E hoa kei ia te tangata tōna puki amakura. Me tā te kāwanatanga i raro anō i te mana whakarite. Me te kaura, te minita me te kaura, ko te kawe atu e nei momo mahi. Hoa anō, kaore anō kia whakarurehia, e kore e whakarurehia i mua mai i te pōti. He kaupapa nui tērā kei te haere a te noema kei te tūnei. Ka pai tēnā whakamārama, e mihi ana kia koe i tēnā whakamārama, e kore te aha e te tuki i a koutou. E kōkiri hia rānei e koutou i mui te kōwhiringa pōti o te motu. E pāna ki tēnei kaupapa nei te tiriti roto i ngā ture o te motu. E hoa, he ruarua noi ho ngā rā e toi ana ki ngā kaipōti Māori. Kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Kei te tautoko rānei koe i te kaupapa kia whakawhiti te Māori ki te rārangi pōti Māori? Kei te tautoko ai kia whakaritea mai tō ingoa ki runga i ngā pōti me ngā rarangi pōti. Kia kaua e noho motu ake i te rarangi pōti. Engari ko tāku e mea ana, ki te kore koe e ura tū, hai aha ma tēnei āhuatanga ara te democracy ki Aotearoa New Zealand nei. Nā reira e tautoko anau, i te tangata e hiahia ana ki te pōti, aha koa ki whea tana rarangi pōti, tāku e rarangi pōti Māori. I tai atu hoki koe te minita ki te kāhui, ki te hui a ngā hea āiwi me ki te Waipounamu. Hea ngā kaupapa matua i kōrero hia i roto i taua hui. Ai rānei i wero hia te kāwanatanga, koutou o te kāwanatanga e ngā hea āiwi i a koe i reira. Ana māwatahi ko te minita pūtea Minister Nicola Willis i tai kotahi atu hei kanohi hoki mo te rōpū kahurangi mo te rōpū Nahinara. Me tā mātou whai hoki i ngā manuka takoto nui i tau atu ki mui te aroaro te tangata. Me tō mātou tautoko ti te haere ngātahi a te kāwanatanga me ngā rangatira a ngā iwi a ki te hāpai hoki te orititanga i te ohanga Māori me te oranga o te iwi Māori. Haunga tēnā, tō mātou mahi i ngā tau e toru ka pahuri ake nei. He wā ka piki, he wā ka heke, engari no mātou no tēnei kāwanatanga kaori koatu mo te whakapūtea i ngā marae, mo te whakapūtea hoki i te matatini. Engari, ki o whakaaro i pai te wairua o te hui, i pai te wairua o ngā kōrero, i wainganui ngā taha e rua, ngā hea āiwi me koutou te kāwanatanga. E hoa i tū aku huruhuru ki taku rai, me ngā tuke mata ki taku kanohi, i tupu te hi nawa nawa, i tēnei wā kua tū tonu a tama pōtaka. Rei ana kia koe, tama pōtaka e tū, tama pōtaka e mihi ana kia koe, te minita whakawhanake Māori, tō tātou rangatira, tama pōtaka, tēnā koe hoa. Tēnā koe kei taku tuakana, mauri ora.